abantu bamenye ko amafaranga aba kuri YouTube bakunda kwibaza iki kibazo. YouTube ihemba ngahe kuri million views? Million views ni agasongero kagaragaza ko uri umukozi ukora cyane kuri YouTube. Ukunda kubona abahanzi bishimiye iyo bujuje million views. The Ben nk'umuhanzi ukomeye mu Rwanda biramworohera cyane kuzuza million views mu minsi 2, icyumweru, ukwezi, indirimbo yikaba yamaze kugera mu miliyoni 3. Views, million views ihemberwa ngahe? Kubera iki tubona ku mbuga nkoranyambaga umuhanzi yuzuza million views akishima akabipostinga, abafana be nabo bakishima, umuhanzi wabo yateye intambwe? Buriya ntabwo aba yishimye gusa kuko aba yinjije n'amafaranga, amafaranga atari makeya yinjiza muri ubu buryo bukurikira ngiye kubagezaho. Ukurikiranye Join TV Rwanda, kanda subscribe na like tujye tubana buri munsi. Ushobora kwibaza ngo The Ben abigenza gute kugira ngo yinjize amafaranga ku ndirimbo yashoyeho amamiliyoni menshi muri promotion? The Ben we yinjiriza. The Ben nk'umuhanzi mukuru biroroshye, yinjiza ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zo zihembute. Ngiye kukugezaho especially kuri YouTube, gusa n'izindi mbuga zirahemba. Spotify irahemba ndetse nahemba cyane bwikube 7. Ibaze ko ku mafaranga ngiye kukubwira YouTube ihemba, Spotify yakuba inshuro 7 zose. Apple Music, Boomplay, Audiomack zose n'imbuga nkoranyambaga zibasha guhemba umuhanzi washyizeho igihangano cye ku rubuga rwabo. Ariko abo bose, hafi ya bose, nama audio. Reka tugaruke kuri YouTube. YouTube basha guhemba aba content creators, abahanzi, abakinyi b'amafilime, abakomediye, bose ama TV station, bose bashyira ibiganiro byabo hano kuri YouTube. Ibahemba ngahe? Kuri 1 million views. Ugomba kuba uri muri YouTube Partner Program. YouTube Partner Program kugira uyijyemo ubashe guhembwa na YouTube no kuba byibura ufite 1,000 cy'aba subscribers, 1k subscribers. Abantu ba subscribinze kuri channel yawe wabyumvise, abantu 1,000 gusa, ukaba ufite amasaha yuzuye 4,000 cyangwa se birenga mu mezi 12, cyangwa se ukaba ufite shorts ni utuvideo dutoya tujya kuri YouTube tutarengeje umunota, byibura tukaba dufite miliyoni 10 za views mu gihe kitarenze iminsi 90. YouTube ntabwo iguhereza amafaranga yose. YouTube reba uburyo iguha amafaranga iyo wabashije kuyakorera kuri YouTube. YouTube ivugana n'abantu bamamaza. Abantu bamamaza kuri YouTube nibo bakwishyura. Iyo product yabo iciye kuri video yawe bamamaza, ibyo bintu mu Rwanda ntabwo ukunze kubibona kuko twebwe dukoresha YouTube iri modified, kuko turi mu gihugu cyakubye ads zo kwamamariza kuri YouTube. Mu Rwanda nta ads zemerewe kwerekana kuri YouTube. Bivuze ko na views zo mu Rwanda zisa nkaho nta kintu zimaze. Nimba uri umu content creator, iki kintu ugomba kukimenya. Views zo mu Rwanda mu bijyanye n'amafaranga nta kintu zinjiza. Gusa nzababwira akamaro kazo. Kurebwa n'umunyarwanda, abanyarwanda miliyoni yo kujya bakurebe, warebwa n'ibihumbi 100 cyangwa se ibihumbi 10 cyangwa se n'igihumbi cyonyine cy'umuntu uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwinjiza amafaranga menshi
cyangwa se uri muri Canada kuruta umuntu uri mu Rwanda. Reka tugaruke mubwire uburyo abo bantu bamamaza kuri YouTube bakorana na YouTube bagakorana nawe icyarimwe. Musharinga revenue wowe na YouTube. Wowe nk'umu content creator, video yo kwamamaza products yaciye muri video yawe cyangwa se bana iyo ariyo yose, YouTube bayishyura amafaranga. Wowe bakaguhereza 55%, YouTube igasigarana 45%. Nuko YouTube ikora. Iyo wapostinze shorts kuri YouTube ibanza gukuraho amafaranga yose y'indirimbo washyirishijemo, ikabanza ikayishyura aba distributor bashinzwe gucuruza indirimbo z'abahanzi. YouTube ahandi ihembera muri monetization features n'ubundi buryo YouTube iguhereza bwo kugira ngo ujye ukorera amafaranga binyuze mu bafatanyabikorwa babo cyangwa se abantu bagukurikirana. Channel membership ni abantu bagura membership kuri YouTube yawe bagasa nk'abaguze abonema, ukajya ubahereza ibikorwa byihariye. Ubundi buryo YouTube ihembamo ni uburyo bita YouTube Premium Revenue. Ni uburyo YouTube igabana nawe amafaranga ku bantu babashije kureba video yawe mu gihe baguze subscription kuri YouTube, baguze Premium YouTube kugira ngo ads zitazajya zigaragara muri video bareba ngo zibateshe umutwe. Reka tujye mu mibare neza, tubibare neza uburyo YouTube kuri miliyoni views ishobora kuguhereza miliyoni nziza 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanzi nimba yaratanze miliyoni 5 kuri video, agatanga amafaranga miliyoni kuri audio, bivuze yuko ayagaruza mu kwezi kumwe. Igihangano cye kizaguma kuri YouTube iteka ryose gikomeza kurebwa, n'ibindi bihangano agenda ashyiraho birebwa, n'izindi mbuga nkoranyambaga zaramuhembye. Bivuze ko YouTube iriho amafaranga. Ukurikiranye Join TV Rwanda, reka tujye mu mibare neza. YouTube ihemba ikoresheje uburyo bwitwa CPM ni uburyo YouTube ihembamo kuri ads ku bantu bamamaje kuri YouTube yawe kuri views 1000 gusa. YouTube aho ngaho bayishyura $1 hagati $1 n'amadolari 10. Ariko YouTube ntabwo ihita yaguha yose ngo iguhereze amadolari 10 ngo yatware wenyine. YouTube hari ubundi buryo igira bita RPM. Ubwo buryo mu magambo arambuye YouTube ibwita revenue per miles. Ni uburyo iyo video yawe yagize views 1000 z'abantu babashije kwamamaza, YouTube yo igafataho ya 45 nababwiye yo mugabana shares wowe na YouTube ku mafaranga babashije kuyishyura. Ubwo bivuze yuko kuri views 1000 YouTube ishobora kuguherezaho amadolari 5 kuri views 1000. Ubwo bivuze yuko YouTube tugiye mu mibare tugakoresha calculator nk'uko mubibona hano, YouTube ufashe amadolari 5 ukagabanya views 1000, ubwo wabona amafaranga YouTube yajya guhembera kuri view imwe gusa y'abantu babashije kureba kuri YouTube yawe. Ubona ko ari 0.00 n'ibice 5.
nk'uko imibare ibigaragaza. Ubwo uyifashe ugakuba na miliyoni views, ubona ko ari 5,000 by'amadolari y'Amerika. Idolari ry'Amerika murabizi neza ryarazamutse. Ubu ngubu twavuganye dukora iki kiganiro ryari ku 373 n'ibice 59 niko idolari rivunjishwa. Ubwo ufashe 5,000 by'idolari ukabikuba n'373 n'ibice 59, ubona miliyoni 6,867 n'amafaranga 90 n'amafaranga 950. Ayo ni amafaranga atari make umuhanzi yabakoreye. Gusa YouTube aya mafaranga yose irayaguha, ikayaguha binyuze kuri banki. Nzababwira uburyo umuntu ashobora gukorera amafaranga makeya yagize views zingana n'izundi, n'undi nawe akagira menshi bitewe n'impamvu runaka. Mbuga nkoranyambaga zuzuye amafaranga, kandi amafaranga ya nyayo, amafaranga aboneka, amafaranga ahembwa aba artiste, ba The Ben n'abandi bahanzi batandukanye. Gusa YouTube ntabwo ari iy'abahanzi gusa, nawe ubwawe wayicreya. YouTube igira uburyo bwinshi bw'ibintu washyiraho, ibintu byose birinjiza kuri YouTube. Upfa kuba utabangamiye amategeko YouTube igenderaho n'amategeko y'igihugu muri rusange. YouTube iba ifunguye kuri buri muntu uwo ari we wese, igategereza ko wuzuza abo ba subscribers nakubwiye 1,000 n'amasaha 4,000. Iyo wakurikije amategeko yabo ukajya muri monetize, bagatangira kuguhereza amafaranga yawe uko bwije n'uko bukeye, bakaguhemba buri kwezi. Ikindi wakora ni ugukanda subscribe kuri Join TV Rwanda, ukajya ubasha kubona uburyo bakorera amafaranga kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, documentaire ndetse n'amakuru agezweho. Ni hano kuri Join TV Rwanda. Kanda subscribe. Iyi yari episode ya 3 y'uburyo wakorera amafaranga kuri YouTube, n'izindi episode ndi kugenda mbategurira kuri ubu bumenyi bw'iki gihugu cyuzuye amafaranga. Mu episode yabanje nababwiye uburyo iki ari ikinombe kidakama, ari igihugu cyuzuye amahirwe. YouTube ndagushimiye.